parte ruanulu resinen. Remata hoka pas tebes. O haremane nebe hakerek hela? Nianaran João. Uluk nia ho Pedro makhalai bahare rate mamu. Ikus mai, nia halo viajen lemorai, fosai kona ba maromak ni reinu ba ema. Mai be agora João katuas lostiona. Nia ladun halo viajen ka fosai ona mensagem. Ema nebe la fierne mensagem, mak halo nia sai hanesang ne. Si rasulan João ia fatin ne hanesan dadur ida. Mai be, maromak halo surpresa bot ida ba João. Se ia fatin ida tan bania atu ba. Loron ida, la ia sinal ida antis. Maromak hatu kois ba João kona ba futuro. João laos ia prisão ia ilha neona. Nia halo viagem balalehan li husi visaun ida. Anju ida hatu ba João buat barak. João hare maromaknya fatin santu ikadera li rainia nebe Jesus turba. Ni hare fatin infernu ba ema nebe lakoi simu Jesus nudar li rai nebe mai husi maromak. Ni hare mos satanas rahun tinan batina na fatin. Nia mos hare lalehan phone imundu phone. Depois, nia rona buat ida kapas tebes. Lian makas ida mai husi kadera liurai nian. Nia hatete. Hare, maromak ni hela fatin hamutuk ho ema. Nia se hela hamutuk ho sira. Isira sesai nia povu. Nia se hamos mata ben hotu husi sira nia matan. La ihatan mate. La ia mos tristi. La ia tan tanis o moras. Tambah buat sira ni hotu liu tiona. Hau halo buat hotu-hotu phone. Hakerek buat sira ni hotu. Tambah lia fuan sira ne lia los idiak atu fiar. Rona ne hotu tia. João hare jardin ida. Ia sidadi ida nyelaran. Mota ida moos hanesan kristal, sulin hela husi kadera liurai nian. Ia sorin-sorin, ia aihun bamuris nian. Depois, João hader husi ne visaun. João hamnasa. João hatene. Maromak ne promesa hotu-hotu, buat hotu-hotu nebe Jesus hatete tiona bania ia tinan barak liu bane, los duni. Katuas ne hakarak hakerek buat hotu-hotu lalais. Ni hare tiona remata nebe kapas tebes. Ida neheng hela ema hotu nebe tuir Jesus nudar liurai nebe mai husi maromak. Loron ida maromaknya povu rohan laik. Semoris ia maromaknya fatin rohan laik. Ia maromaknya ukun rohan laik. Ofiar ida ne? Amen. Mai nai Jesus.